Yo, there's a boy. Wamaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV nguraga hana ho mucii wigue wi mucii ngeto muru wa Kimani. Riu hari na video karage trend muno ria wa TikTok ni gake Karen Nyamu na mutongoria ungi hau guo itona mona makiri hamwe no riu ira ngwicira harageteterithio muno ni haturonire magisherekea kidogo na kanywaji na harakimwikira nginya tumiwanu andu marakihorwo ni wasiwasi muno na kwenda kumenya what is going on between them. Tukona mbere arauga atiriri, I thought Karen Nyamu is officially engaged to Nuru Okanga. They even exchanged ring tondu hega video twakionire Nuru Okanga akimurugamia ni na makiaragia ndeto igiri na akimwikira nginya mbete ni na Karen Nyamu agitikira no riu gwiciria harira naki haria tondu akihanire tari kufuso. Mr. Peter akamwira atiriri, thanks Karen, you stay your life bila kuficha. I love your life Honorable Karen. Akiuga maoni make haria Zakari Mwangi akauga atiriri, mattress nyuma hubeba wanaume aje kama sio natural acha ikae. Akiuga maoni make haria hena Wendi akauga atiriri, Karen ndo KMTC ya wabunge na celebs agetheka haria. Riri akauga atiriri, niacheni niseme pia hii initoke, Samido and Idi are happy. Agikiuria ni andu niki hihi ndiataka kwa atiriri, only legend know why is a heel has put one leg on the table. Onake agiciria makiria na agiciria muno. Roticha akaga atiriri, Karen ndio affordable housing ya heshimiwa kikira emoji ya wendo haria uguo. Melibeth akaga atiriri, nani anaona kitu kwa nguo ya nominated senator, hiyo ni andu ngwiciria makionaga muno na magakiruta maoni mao maingi kumana na kindu kia gikitwo public. Hihi maoni maku ni mariku? Comment hau thi na utuike wa gushare. Miaki na Maybe TV.